Yosuwa ati uyu munsi nashiburiye kure yanyu icyeyi mwanduye mu Misiri. Nico gituma aho hantu bahise Giligali gushika n'ubu. Turagukengurukiye cyane Mukama kuko watwirisha amahoro kandi n'ubu uracyatwuzuza kuko uri Imana ititayeho. Turagushimiye cyane kuko uri inararibonye mu buzima bwacu, ubera hose icyarimwe kugira ngo utabare ubuzima bwacu nyabworo mu buryo budasanzwe nyagora ku ngoma. Uko biri kose naho tubabaye, uko biri kose naho turwaye, uko biri kose naho ari amakuru atari meza yatubaye ko tugifishe umwuka w'abazima. Hezagira ubuzima bwacu, hezagira imitima yacu, duhezagirire imibereho dufise, turinde kubabara, duhe ubuzima bufite ibyishimo kuko turi abana bawe. Turi kuri iki gicaniro cyo hagati cyo mu isabu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 kugira ngo duhayagize ubuntu bwawe, dushime ibyiza utugirira, maze ko uyu munsi wari waduhaye isezerano ry'uko icyeyi kiri kuri twebwe ugishiburira kure, ugishibure nyagora ku ngoma. Twisuzumye dusanga dukwiye kwemera ko ubuzima bwacu buri mu minwe yawe, tukitandukanya n'impamvu zose zibabaza imitima yacu zikadushira kure y'ubuntu bwawe kuko bizana icyeyi. Abatarisuzuma, abagifise umubabaro urenze, abagifise agahinda karenze, turaje ngo tubwire uburyo bwiza two kwitandukanya n'imibabaro kugira ngo Kristo muzima arushirizeho kugaza muri twebwe, ubwiza bwe bugaragare muri twebwe, amaraso yiwe aduhumanure, amaraso yiwe adutyorore, amaraso yiwe adutandukanye n'icyitwa ikizira cyose, maze nyagora ku ngoma, maze rutare rw'ubuzima bwacu duhembuke kubw'ijambo ryawe. Ndasengeye abashingantari, ndasengeye abapfasoni, ndasengeye abigeme, ndasengeye abasore, ndasengeye abatsara, ndasengeye abatwago, ndasengeye abakozi n'abakoresha, ndasengeye umuvukanyi n'uwundi, ndasengeye umubanyi n'uwundi, ndasengeye abarozi n'abakristo kugira ngo ubwami bwa data buganze, bwimure ubwami bwa Shetani bwose bwamaze kwarika icyari cyabwo ubuzima bwacu. Maraso ya Kristo twika imyuka mibi yose iri mu buzima bwacu, sanzaza ibibyimba biri muri twebwe, sanzaza ibihute biri muri twebwe, kuraho inganji z'uburwayi, kuraho inganji z'imibabaro, kuraho inganji z'agahinda, kuraho inganji z'ubugumba, kuraho inganji z'icangiro, kuraho inganji z'uburyarya, kuraho inganji z'akarenganyo, kuraho inganji z'ibisuzuguriro, kuraho, tembesha ubwoko bw'Imana tubohoke, ubwoko bw'Imana dutabara, ubwoko bw'Imana tunezerwe, ubwoko bw'Imana duteturugwe kandi amakuba yacu ahinduka amahoro, kuko uri Imana ihindura ibibi ikabigira ibyiza. Nawe uri Imana n'ibibi bishobora kubitererana umwana w'umuntu, turasura ubugome muri twebwe, twitandukanije n'icyaha, ubusambanyi turabwasi, ububeshi turabwasi, inzigo turayasi, ishyari turayasi, uburyarya turabwasi, ubukozi bw'inda turabwasi. Duhembuze ububasha bwawe, duhembuze impuhwe zawe, duhembuze urukundo rwawe, duhembuze amahoro y'umutima.
tunezereze mubyeyi rukundo kigongo icyayi turiko gishimutse ubukozi icyayi turiko gishimutse ubukozi icyayi turiko gishimutse ubukozi n'abaryiso Kristo afise umubabaro kubera ingora y'igitiga afise ububabare burengeye kwakirwa n'umutima cyangwa amarangamutima y'umwana w'umuntu. Naco udashoboye nyakura ku ngoma igitigo gishashura gifise naho imbuga ititomo cako naho ikibyimba ciwe kitorinda kubagwa n'umuganga, wewe woshobora kukibuza kumima amazi ukakibuza guturika ngo haze kanseri, nawe yohaza woyikiza gusabanye kwizera kubw'umuhigo wiwe. Yaba abakristo bafite uburibwe, bafite ububabare mu bihimba byabo nk'umugongo, umutwe, amanera, uburibwe bwo mu nda, akavuyo k'ubuzima, amadeni y'umurengera, mukama turabegisa kuri iki gicaniro z'ubukozi. Aba bana batunujwe no kwama bamara amaso nuko bisanga basovye aho baryana. Aba bana batunujwe no kwiga ariko bakagira ugwiba. Tugirire ikigongwe rwose, uhindura iminyoro y'ubuzima kuri bo, tera iteka ubuzima bwacu, nezereza amarangamutima yacu, dushiremo ibiguhimbara kandi uduhe umutima wawe mweranda tubikora. Imihigo twahize nuko nudutera iteka ukadukiza izi ndwara, amafaranga twotaje kwa muganga ituzuya kuryarya munyamo kimwe muri cyo, nudutera iteka ukadusubiza mu kazi twakuwemo kubera ishari ry'abatuyoboye n'abo dukorana. Twaragusezeranye ko tutazongera kukuryarya kimwe muri 10 kuko nicyo cyonyine gikura y'ivyonyi, kandi twamaze gusobanukirwa mukama ko iyo tukuryaryanije kimwe muri 10 icyanzo cy'ibyonyi, icyanzo cy'ingwara, icyanzo cy'abarozi, icyanzo cy'abasuma, icyanzo cy'abambuzi, icyanzo cy'abangushi, icyanzo cy'abatanga ibiturire n'ababitora, icyo cyanzo cy'abicanyi kiba cyamaze kugera ku buzima bwacu, kuko icya 10 nicyo cyonyine twasanze Bibiliya ivuga ko ari cyo gisobanya urugo tubayemo maze ijuru rikaturarira. Gira neza ugire impuhwe, gira neza ugire imbabazi, duhabwe ibyiza n'ibyishimo ubwoko bwawe, turindwe kubabara, twagurirwa imbibe, duterwa iteka kandi duteturwe mu makuba y'ubwoko bwose. Amina. Ingoma na mutima mwiranda wuzure imitima ya twebwe turi kuri kino gicaniro, ngwino hembure abashonje, ngwino bohore ababoshe, ngwino ucagagure ingoyi z'umwasi, ngwino turinde akabi, ngwino turinde umubabaro, ngwino turinde agahinda, ngwino turinde ibisuzuguriro, ngwino dutere iteka, ngwino duteturure, udushiremo ingabirane zidasanzwe, kuko turi abana b'Imana, dutsinde intambara zose zari zihangayikishije ubuzima bwacu,
mu izina rya Yesu Kristo tunezerwe cyane. Amen. Tugire Kristo bakundwa Mukama bane barudasunga mwebwe muri kuri kino gicaniro cy'ubutabazi muri risamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ndabahaye amahoro ya Kristo kandi ndabipfurije ko inema y'Imana ububasha bwa mushobora byose byogurira muri twebwe kandi bikakorera muri twebwe kugira ngo dushobore guhabwa umugisha mu buryo bwose twagenewe bwo guhezagirwa. Amen. Naragiye ko tuje gusozera tuganira ku nzira zishobora gufasha umuntu kwitandukanya n'imibabaro. Twabonye ibyanzo cyangwa ibihengeri 10 byinjiriramwo imibabaro: gutabwa, kubengwa, kwankwa, gusuzugurwa, kwigereranya. Muraja kubiraba mu mazamu adasanzwe. Twabonye ijya mbere ryo hagati ya saa 6 na saa 9, ijya kabiri ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Zari inyigisho ndende ariko muje kwigora kuko nicyo cyonyine gishobora kudufasha guhagarara aho Imana yakira icyayi cyose kikuriko ikagishura. None rero tugira tuganire ku nzira zishobora gufasha umwana w'umuntu uwo ari we wese kwitandukanya n'imibabaro. Turashingira ku ijambo ry'Imana cyangwa icyanditswe cyeranda bivanye no kubyumva cyangwa na Bibiliya isoma riri muri Isaya 53. Ntiturizirikana ko rwose ahubwo duca tuza kuri izo nzira zo bigufashamo. Bibiliya iravuga ku murongo wa mbere Isaya 53 ngo ninde yemeye ibyo yumvise tuvuga, cyangwa ninde yahishuriwe ububasha bwo Mukama. Umukama yakuriye imbere yiwe nk'umubyaro, nk'umuzi usohoka uva mu isi yagadutse. Murabyumva byumvikana ko navuga ngo sisigura ari ibisanga bikora. Ni kuvuga we wabyemeye ububasha bw'Imana kuko niwe Mukama. Ububasha bw'Imana niyo Mana, ubushobozi bw'Imana niyo Mana. Iyo tuvuga ngo Imana n'urukundo bisigura ko urukundo ariyo Mana, ubutungane ariyo Mana. None rero ngo we ubyemera ubwo nyene mu guhera mu birenge byawe kudoga kuzamuka, ubundi urupfu ruhera mu birenge rukaza rugeze mu kamerameke kijya gihiriza musha ugacokera. Ngaho ububasha bw'Imana bwo bukaza ugatangura ukavuga ati aho ndi hose nzabyaza umusaruro. Usize harimo 18 gusa wiyeze ibyawe byawe. Ubwo ububasha bw'Umukama rero ngo buca bumera nk'umuzi ukomotse mu isi yagadotse. Wari wihebye, wari wihebuye, warunaniwe, waruruhijwe, ariko ububasha bw'Imana buraje. Kuko umuntu arushe iyo ariko arota imvunja. Iyo urose imvunja zikurya mwe muravuga ngo iyo mubonye ufise imvunja ngo ubutunze. Iyo urose bariko baragukura cyangwa uri kurikura imvunja babisigura ko ugiye kuva mu gisuzuguriro winjire mu budahangara utambuke neza. Cyari tubamona umuntu yagoye amavunja cyane usanga afise igihonyozo ku buryo bwo kubisa imbuyu aje n'amaraso yova kandi ari umubiri ku wundi. Nuvuga rero Kristo aje mu buzima bwawe amere urumva ngo umvirije ingene birivuga ngo nindeme yibyo yumvise tuvuga. Nimba ibyo twahereye mu gitondo sinabaye amazamu menshi, sinabaye inyigisho nyinshi, kandi abigize n'ibigirana kugira ngo inyigisho ya saa 6 muyumve, inyigisho ya saa 9 muyumve. By'ijoro bisigaye ni inyigisho ishingiye ku gusoma Bibiliya. Izindi zose zabaye naye byo kuri YouTube. Ngarutse kuri iyi nyigisho ndabasabye mwigowe mutanga ico cya 10 cyo kumva inyigisho y'Umukama mu biyezagirirwe. Ngo ninde yemeye ibyo yumvise tuvuga. We rero wabyumvise kandi ukabyemera, sibyo? Kuko ijambo ry'Imana ribwirwa jewe nawe ribwirwa twebwe. Ngo cyane ninde yahishuriwe ububasha bw'Umukama. Ibi nibyo bituma duhishurirwa uko Imana ikora, kuko byagiye kuzuzwa n'izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 zavuze umugabo yitwa Gideyoni. Twari twamusoze igitabo cy'abacamanza 8:9. Nukuvuga tuzosubira tujya gusubira ejo mu izamu rya saa 10 mu kigabane
cha 10 mu gitabo cy'iki cy'abacamanza niho tugeze. Twavuzemo uwitwa Gideyoni, sibyo? Yerubahali wahindura izina kitwa Yerubahali kubera gutsinda yakwanye n'Imana z'abanyamahanga zitsinda kandi na Sera ziyoboye. Tuganira kuri Abimeleki umwana wabyaye ku muhabara w'Ishekemu. Tuganira kugane nawe yabyaye abana 70 ku bagore benshi, ariko bamaze gupfa Abimeleki yiyunga n'Abishekemu aragenda kuba inarume yiga umugambi wo kwica bene wa 70. Mugabo ntiyamariye Imana nawe yimariye. Buri girwane y'imihoro ufise haracyari hakanzo, haracyari hagacu. Uwitwa Yotamu aravuga ngo mwariyunze nabo, ariko niba mwakoresheje ubutungane mugasubiriza mu mwoko data icyiza yabakoreye ni bwiza rwose. Yatanze ubuzima bwiwe arabiyebera. Nimba mwamusubirije mu mwoko inabi, Imana ibo mucamanza. Yotamu ngo arahagaze ku musozi wa Garizimu. Nihajya mwumva umugani, iyo ubonye igiti yo mu ndoto ya urosi igiti, hari igiti gifise insiguro ku buzima bwawe bivanye n'icyo cyangwa n'ubuzima ubayemo n'umugisha cyangwa ubutunzi Imana yasize muri wowe, kuko umuhamagaro w'umuntu nibwo butunzi bwiwe. Niyo mpamvu mudakwiye kwiyamiriza abahanuzi. Iyo ubonye umuntu yabikijwe ijambo ry'Imana aba ari ubutunzi kuri we, ukaba ubutunzi ku muryango mubyara, ukaba ubutunzi kuri Eklesiya. Muramuye ndavuga idini, ukaba ubutunzi idini simbuze Eklesiya Gatolika, navuze Eklesiya umuryango w'abemera wa Muramuye, ukaba n'ubutunzi ku gihugu cyiwe ndetse no ku isi yose. Kavuga ati runaka mugero runaka yaraburiye igihugu cyiwe ibintu biraba, so be careful. Yotamu bivuze ariruka arahunga aho ngaho Abimeleki. Abimeleki yagerageje kwica kubera uburyo bw'ivuka ryiwe. Kubera iki gitabo cy'ubwitonzi kiravuga ngo ninde mwana wo gukenyuka, ninde wo gupfa nabi, ninde wo gukora iby'ubugome, nuvuga ku mugome, kuko na Gideyoni yahavuye akora nabi. Iyo musengera mu beranda mugasengera mu bantu b'intwari, timuzoze mwakira byose mwandapfagura. Benshi intwari zagaragaye zivugwa muri Bibiliya ni isi imbere y'urupfu rwa Kristo. Timuzoze mwandapfagura. Oye, hari ibyo twitandukanye nabyo nka Gideyoni, ubutwari bwo gukora neza, kwitwareka bene wawe, kugira umutima wawe ucukirwa mu bandabwemera. Mugabo kudesida kwica abantu kabicisha amatovu amagunguma bikarangira ubikonze, no kugira ishavu ridahera. Kuko Paulo yarabinyije avuga ngo nugira ishavu ntirengane n'umunsi, ko yari yatsinze akabica baryo bamenye yari kubireka. Ni ukuvuga inkota isubizwa n'inkoka. Mugabo icyiza cyose wakoze Imana izogihanira wowe wese atazocakira. Niyo mpamvu umuntu ahora washimye Amerika urumva mu mutima wawe uzomukorere ku umugisha, Imana izobiguhera umugisha. Nibyo byagiye kubishozera kugira ngo wumve ko ineza ukora ari ikwiye kugwira muri wewe, kuko ineza ntizigera yibagirwa, mugabo inabi kandi nayo ntizigera yibagirwa. Wakoze ineza nyinshi na myinshi byose bizogaruka ku rubyaro rwawe. Mugabo icyo dukwiye kwisigira kwishimira ni neza. Ngo yakuri no kuvuga ninde yumvise ibyo tuvuga cyangwa ninde yashuriwe ububasha bw'umukama. Ububasha bw'umukama nuko ineza wakoze n'ubundi ihorana n'ubuzima bwawe. Mugabo yinabigiye kudomina, Imana irakukenyura kugira wice bake. Burya Gideyoni yarakenyutse, Abimeleki arakenyuka. Niba mubona ababyeyi banyu barakenyutse, nk'ubu nk'umukobwa ukabona mama we yarakenyutse, itandukanye n'umukobwa ukenyuka, kuko imibabaro yamubaye ko ibishobora kukubaho. Uri umuhungu ukabona ubugome bwaso, ubukene bwaso, ubuzerezi bwaso, ugukena amadeni yaso, gitandukanye nabwo nicyo twita igisokuru kibi kiduherekeza. Ngo yakuriye imbere yiwe nk'umubyaro, nk'umuzi usohoka uva mu isi yagadutse. Uwo rero yakuriye kubera ihema ry'Imana riri muri twebwe. Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu, natwe tukavuga ngo Aba dawe, tukavuga ngo dawe twese byagiye mu ijuru, sibyo? Kandi twumva tubinezerewe. Niko iyo tubivuga tubikonse, tubivuga tubyizeye, Kristo Yesu ijambo ry'Imana rimera muri twebwe, tugasa naryo, tugakora naryo, tukagenda naryo, ibyiza bigaheza bikagaragara by'Imana mu buzima bwacu. Babyeyi namwe bibondo, sibyo? Ngo yakuriye imbere yiwe nk'umubyaro, nk'umuduso kuva mu isi yagadutse.
sibyo umuzu sote uva mu isi yagarutse ni gitangaza Imana idukorera ngo nta gihagararo nta mwakaga yarafise ngo tumura nta n'ubwiza yarafise ngo tumushime. Ibi yasigurika ijari kabura Kristo uko azovuka. Mugabo uyu munsi biratwigisha iki? Kristo mukuza nibisigura ko ibibazo byanje bice bihava. No, niyo mpamvu inzira zishobora gufasha umuntu kwitandukanya n'imibabaro. Inzira ya mbere ni kwemera kubabaye. Kandi niba Imana itangwe gukorana nanje mwagira isezerano n'Imana, mwagira umuhigo n'Imana ko ninabara nzoyikorera, nzoyigendana nayo, nzoyitinya, nzoca bugufi kumara. Nibisigura ko amadeni ubwo nyene abarishwe, ariko hari ubundi buryo Imana ikikora kuri bamwe meraniye ntibanyirukeko, ikaba kitwara ku mucamanza afise ukuri, akitwara ku mucamanza afise urukundo atagigiturira. Imana ikabirahoroshe yaho kugeza yaho ndavuga babantu, kugeza yaho babantu, kugeza yaho babantu bazokora iki? Bazogera kuza ahubwo bataza bakinyaguriza baza kwiyunga nanje. Nico kintu cyari kihari ku munsi mukuru w'ingando muri Israeli n'itegeko ry'Uwiteka. Hari igihe abo mweraniye aribo bazobaronera mwiyunge, ahubwo ati ryamusinzira urera abantu reke kwangara mugabo twurose usurama. Ni nabo amagistra dukeneye ngaha mu Burundi kugira bumvikanishe uheranye n'ubuheraniwe. Nga ntugafata umuntu aheranye ngo ucugane mu byonge ahakubwira wa muntu aheraniwe utibuke ni wihangana. None ubundi urugo ni rusambuka natakazi bisogenda gute muriko muragwiza abantu mu minwe. Nicyo kintu umuntu ndiko ndasengera mukuru w'igihugu cyawe ndakimusengera cyane. Nk'abantu baheranye kubera basabye ideni, ni Yesu Christ niyimbye inzu niyagize yaraje muragiranira amasezerano, amafaranga arakunanira kuriya. Nukuri kwa Mungu nagikenya ndabivutse Imana ingirira ikigongo kuri iyo ndahira nagikenya cyari gikwiye gukora. Burya yabo watanze ideni abafise erreur, kuko ari gusanga atabisubye ngo arabe ko uwo muntu kubyukuri afise capacity ikwere. Nico bita ubudahangarwa bw'ibanke runaka cyangwa microfinance runaka. Atanga ideni avuga ati nakunanira kuri afise ingwate. None ko byashitse mukabyumvikanako hama kandi ukaba warasamaye gato cyangwa ideni kujya kuryama mu mimba muri kuzuza imimba. Hari abagome bagenewe imimba, niwe tugomba kuramwe tugenda tugiye kubasengera tuyogira igihugu kikagira impinduka. Nabiruko bakivangatiranye abarenganijwe abagize bose buzuye mu mimba, ni igihugu kiba kigoye rwose ngene ubashe bw'Imana bwo gikoreraho. Kandi byose iby'umukuru w'igihugu, ibyo nibyo abacamanza guhera hasi, ibyo nibyo abamagistra abavoka. Hari igihe umwavoka ujya kurabukara mu rubanza ariko araburana, wowe nyine ubwawe wari umuhaye wisubiyemo ukavuga uti none ubu muntu diploma afise n'amasengesho agira bishingiye, kuko hariho n'imanza mufise, hariho n'ubuzima ukora bubanganisha n'Imana ukabateza agasuzuguro n'agacinyitso. Kwera uburyo mubikorera tukifatanya n'umunyakinyoma. None abisigaye mu bishwe niki ko tubisoma tubisanga mu gitabo cy'abacamanza mu kigabane cy'icenda. Niki cyatumye Imana yakira abashinga nayo bose ikabanika? Ninde muntu yabije? Niki cyatumye Imana ibatsikamira ku buryo ibabwira ngo nta muntu muri mwe bwo kwisi imyaka 70? Nuko bari biyunze, bari bashigikiye Abimeleki ngo baregeranya amashekeri, baregeranya amafaranga barayamuha, ngo maze nawe acaraba imbundege. Abantu batagira umutima bamayibo waba amafaranga bajya kumufasha kwica bene wabo 70 abahungu ba Gideyoni ngo abicira kwibuye rimwe. Icyo turiko turubaka gwanya karenga, mwere rugomba kwitandukanya n'imibabaro. Icyambere hagarara muri iyi nzira yo kwemera kubabaye. Bibaye ngombwa nawo warenganijwe uvuga uti niko koko narenganijwe. Hari igihe atamyaka itatiso aca Imana itarakurenganura. Mugani ukomeza ngo bagiye kwa pfumu nanje njeko bari itongo baja nanje ndarike bo bakoreje mishara bagoye nanje ngitongo, ugasanga ugiye kuryitongo uri kuburana ikivi. Ukarkinka mu mwaka wabaye yabyaye yagwa amata n'amase, uri kuburana umwaka w'impuzu.
wawe ari rwawe bigufasha kurushiza gukomera. Kubura umudivorce ntabwo bisigura kuri igicibwa, kuba utarabyara ntabwo bisigura kuri igicibwa. Mbega uwaguca uwakwaduka wewe urakwiza imyaka 90 ko araba Imana yari yabasezerano ko bazobwira ku myaka 99. Wewe uraba kaheze ko ariko Elizabeth yarameze? No. Wewe hari abagabo bakurongoye barahwera ko Sara byamubaye ko kandi ari mu mugambi w'Imana? No. Wewe mbega urarongorwa n'umugabo ngo apfe, muri umuntu wo gucure apfe, hama bakomore nkuko byabaye kuri Tamari mukasana wa Yuda, gitabo cy'Itanguriro 34? No. None ni kweki mwakira kanu kamwe kakabatunuza. Emera umubabaro uvuga uti ndingumba koko ndiyo. Iryo ryamuheke wambara ubekwe mugabicurico ikikubabaje ugendane naco utinye Imana yo yonyene isheko kikukura ko naho muganga yoba yaragwaye gwete ko bidakona. Wawe nyene ubwawe kuja mu kiyo cyawe ukira ukaja mu nzu akavuga uti ndababaye koko, ni intambwe ya mbere iganisha kugukira. Muri ico gihe wamuzunaga uranagira mu birenge byawe ukagira inkuru nziza ukavuga uti none ko mbabaye nkaba ndiho, inyuma y'imyaka 5 zoba ndiki ko nararongorwa afise imyaka 40, inyuma y'imyaka 50 zoba nakoze iki? Reka amagurukire gukora iby'amateka. Hari abana b'imfuvyi bo kurego, hari umurimo w'Imana w'ubukoko, hari ubutumwa bwo kwitangira, hari iki n'Imana yashaka ko uzanira umugabo izo hamusanze. Mugabeshi mwaciye muva no mu murimo w'Imana muzakubikora uko mubyumva mwaragize ikosa. Cyuti umusaraba mwaragize ikosa. Ubuzima muri uyu munsi mukore ku buryo bw'uko utiraba muri mugenza ngo yararanga ngo yarabyaye. Ibyo bintu biri kubaruhisha abana b'Imana, ibyo bintu biri kubaruhisha cyuti z'Uburundi, ibyo bintu biri kubaruhisha. Kabiri, kwakira umutima wawe ukawushira mu biganiro. Bibiri iravuga ngo nta gihagararo nta mwakaka yarafise kugira ngo tumurabe, nta n'ubwiza yarafise ngo tumushime. Tukarondere gushimwa n'abantu. Nugira ikiganiro mu mutima wawe uzobwira Imana gwereka Mana burya naho nahora n'ubusambanyi erega singisambana nkora kwigisuzugurira. Bya bigabo byamenesha ibanga bikangaragura bikamboreza ngo nuko binyambika ngo niko bingaburira. Ngaburira nawe unyigarurire, ngaburira nawe unyigarurire, ngaburira nawe unyigarurire, ngaburira nawe unyigarurire, ngaburira nawe unyigarurire. Erega Mana, erega sinchiba singisakuza. Batanguye kubona ko mbuza amafaranga yo gupanga inzu, bya bigabo byahora bikoranwa bikayandihira, za ntebe nziza bangurira. Erega Mana, binkorere nawe uri umugabo w'abagabo, ndabarahiye. Erega Mana, wa basore bamenda bakansambanya bakantwara udufaranga, nzi ngo twinjiye mu rukundo rufisa ruzosozerera, nzi ngo bazogira ibyishimo kuko barangoye umugore afite icyo ashoboye, kuko afite icyo ashoboye, barantaye baramemukira. Erega Mana, ndabarahiye. Uwiteka atabakwiye kwigisuzugurira, kwigirira icyizere ukishira mu biganiro by'umutima wawe ukabwira uti mutima waje humura, mutima waje gira amahoro, mutima waje gira ibyishimo, urakunzwe rwose, ejo hawe ni heza. Ubaha Imana mutima waje, gendana n'Imana mutima waje, rondera itegeko ry'Uwiteka mutima waje. Aho bugiye he? Aho bugiye hahandi muri ya migani ya Salomo 8, muri ya Zaburi ya Salomo ya mbere. Kubana n'Imana, kugendana n'Imana, gukorana n'Imana. Ariko rero kenshi Imana mukuguhezagira ikiguha n'umuntu ari mu nzira uri kuragana, atari ndyarya, atari umubeshi, atari umukunzi w'inda, umwe akubwira inama
umwagutse intege n'amara umurozi nabonye n'umurozi atwenga n'umuntu atwengura ikarika n'umuntu ashibura ashinyaguriza uriko arondera Imana kandi uwo nawe imisi yiwe ibirikira muherako kujya k'umwana bariko bagirira dede ariko ariga guhaguruka atambukira ku kintu ashobora guhaguruka yare ku ikintu agaca akubita igisusu hasi ndabarahiye umutwenze ubura umwasi wiwe ushobora kumuteza ubumuga ku buryo aca bihagarikiraho nyene rero muri urugendo rwo kwiganiriza Imana iraguha umuntu afise ikirere cyawe umurose arotora indoto zawe umwe wiyumvira ikintu cyangwa ushikiwe n'amakuba abana nawe so ufise amafaranga so ufise iki ni ufise ukuri kw'ijambo ry'Imana kukagucira inzira kugira ngo nawe warondera n'uronke urondera uronke hamwe wakunda n'ukundwe ukundwe hamwe wagerageza n'ibikunde bikundike gushira umutima wa mu biganiro ni intambwe ya kabiri iyo kwitandukanya n'imibabaro ukabwira umutima wawe uti humura kandi icyo gihe Imana iraguha umuntu yishewe agaragara nk'umukozi w'Imana cyangwa umubyeyi w'umutima wa wundi ubwira ibintu biri ku mutima wawe ukamubwira wizeye ko ibiriko birakujya ku mutima ubimubwiye abishimire y'Imana atandabishira kandi bisha kugabanya uburemere bwawe ariko uyu munsi benshi mukwiye kumera nkana anango yagiye mu ngoro y'umukama aratitira asiga Penina ariko ararya asigaye umuhereza nguka w'ishiro na Elokana umugabo wiwe bicaye bariko baranywa bagira amasante agenda mu isengero agera aho abandi bagore cazira ko bagera ndetse n'abagabo muri Israeli aragenda yegamira Yakini yegamira Bowazi avuga utuwiteka ntiyavuga bishoboka no kujya kwigisa nungirira neza ukambitsa umwana zo mukorere neza zo mukugarukanira gukorere Uwiteka byo nivuga uti nungirira neza ukama promotion ushara mbere zo guha nungirira neza ukama kazi keza nungirira neza ukamurugo sinzo kuryaryanya byose nzabikora kubwitegeko ryawe bwani byo ari karavuga ko aramaze gusobanukirwa ko abahungu ba Eli ari ingyagera abasambanyi ko Isirayeli yidodomba idafise umukozi w'Imana yisobanuke aravuga ati rero Imana no mu mwana nzomukorerera kandi nzomukuzanira agukorere ari we yavuye abasamuwe Imana iramwumvira kandi murabona ko Imana yahishije Eli ibyo ndari karavuga mugabo amaze kumutukana aravuga ati muhanyi incereke yawe sindo umuswa nagahinda kaje nariko ndatora Imana yaje birumvikana cyane ko turabahirwe iyo mu mutima wacu tumaze kwiganiriza tuba turiko turaganira n'Imana kandi Imana yesha icyubahiro rero Eli buriya Imana yamuzanye mu nzira ya Ana nkuko Ana yari kuva mu isengero Eli atamusanze ngo amukeme mugabo umutima wo guca bugufi wa Ana araba Kristo mwazibiye abahanuzi musibira ijwi ry'abahanuzi mwabyitiranije n'abapatiri mubyitiranye n'abapastori mubyitiranye na Musenyeri avuga uti mbonanye na Musenyeri ngiye mubonana ko gumubabaye kwa kundi avuga uti mbabonanye na Cardinal cyangwa na Papa ekada hari abahanuzi bari muri mwebwe barya nkamwe bambara nkamwe bagenda nkamwe mugabo batagenda gusa kameme kandi batarabakuzi binda ariko bubaha Imana ngo niba Imana yabatsoreye bababwirikire mu bubiko bw'Imana bababwirikire mu butunzi bw'Imana niyo mwumva iyo muri kugicaniro cy'inava ndimuso kwigere mu bifata minenerwe muzogikorere ku mugisha kuko uwo mugisha ugaruka iwanyu gwije incuro 10 ariko ugasigara ari umugisha umwe ku gicaniro cy'inava none rero bakundwa b'umukama Imana yahezagije kubana natwe muri ibi bicaniro by'inava ibicaniro 8 aya mazamu 8 mbasabiye umugisha w'Imana mwige kwiyiganiriza Heri rero yaje asa n'ubutuka asa n'ukangamira Ana mugabo Ana umutima uciye bugufi kuzura umutima mwanda kwiwe abwira tumusabye wafise agahinda ndi gushikiriza Imana
Eli nawe Imana iramucunya iramubwira ngo genda umwaka nk'ubu uzoza n'amashimwe yuko Uwiteka yakugiriye neza. None nawe genda ejo nk'ubu uzoze wirata ko Imana yagukijije uwo musonga yakubohoye. Umwaka nk'ubu uzodushingira nayo ko Imana yaguhaye ikibondo muri rizamu. Umwaka nk'ubu uzodushingira nayo ko Imana yaguhaye urugo ruri mwinka n'ibibondo, ruri mu byona n'ibyonona, kuko nibwo buzima, nibwo budahangarwa bw'umukristo. Ntabwo tuba muri bimwe, tuba mu bitandukanye. None rero bakundwa bo Mukama, mwige guca bugufi mwumva ijwi ry'ubuhanuzi, kandi asenze ngo we ubyumva nk'uko mbyumva, we wabishuri ukamenya uburyo Imana igira neza. Mubereye umuhanuzi ndakubwiye ngo Uwiteka kwishure ku mibabaro yose yari ihangayikishije ubuzima bwawe, kandi amushimiye nawe ko yumviye ashingiye muri Isaya 44:26 akabishitsa. Inzira ya gatatu yo kwitandukanya n'imibabaro yawe no kwegera Imana ubikuye ku mutima. Kwegera Imana ubikuye ku mutima biguha gusenga isengesho ritari amajambo gusa meza ahibongoje neza, ahubwo biguha kurekura ibiri ku mutima wawe byose ukabisuka imbere y'Imana. Aho niho amahoro atangurira mu buzima bwawe. Ngo yari umukengerwa yahebwe n'abantu, umuntu yama mu mubabaro, yama n'amagara make, ameze nk'umwe babona abakaraba hirya. Yari akengeretse, nta cyubahiro twamuha. Ntugasengere mu cyubahiro, ntugasengere mu kwemerwa, ntugasengere mu kumvwa neza. Sesa, vuga, azana gushima Imana ko Imana uryaro kanukira umukobwa utazi ko n'urugo uzoruronka. Senga, sesa, Imana yumva ururimi ruri ku mutima wawe, ururimi rwawe, kandi nawe Imana ikwishura mu rurimi uwumva, mu rurimi uwumva, mu rurimi uwumva. Inzira ya kane ni kurekura ibyakubabaje bikaja, sibyo? Bikaja habona bigaseseka. Ukabwira umuntu uti nawe umabaje no kuripe, dukomeze tuba bavukanye, kuko Imana niyemeye komeranwa n'umubabaro wanje. Kandi buriyo mubona abantu bashinga intazi ubwene bahemukiwe, hari abantu muhora mubisuzugura, mugabo burya kenshi bifise akamaro kenshi. Gusa no kuraba nibikomeretse abana baba bakomotse kuri mwebwe mwahemukiraniye, kuko burya umubabaro usangiwe uragirane uragabanuka. Kandi kujya kuntu uburi kuravuga ibyakubabaje, hari shetani, hari jini, hari daimon ibihagarariye umubabaro wawe uburiko urashira ahabona. Ngo mwakaro rero ugasanga kubera ikintu runaka mwabaye, none ngo mwaje dumwigisha y'icambo ry'Imana. Hari ikintu ngera ko ndiko nigisha nk'abagabo, nkibuka ubugome nagiriye umugabo wanje, cyangwa nkibuka ubugome yangiriye, nkibigisha mwebwe mwikubita urushi mukaza. Imana ikivuga ngo mfishuri karamvugira kugira ngo abantu bahinduke. Ngo kandi ariko aracisha hirya ikiza gusapotinga, ikiza gushigikira, ikiza kubera inkingi ubuzima bwanje. Mugabo ngibibitse kaga shetani kagumaho, kuko niba ngishoboye ari shetani yari igihagarari ikihungabana ikagenda ati noneho ndamenetse, birayanga biragize. Kuko igihe byamba ko nkaryana n'umugabo cyangwa umugabo akangira nabi, hari shetani yamusutse. Ubundi nta muntu yaremewe kugira nabi mugabo, kuko Imana yadusize mu mayirami, yaduhaye amahitamo nibwo butuzi bw'umwana w'umuntu. Hari gira amahitamo atunaniza kubera ko twavutse byatwatuwe ko ibiki byo byose bituba ko bakundwa bo mukamaso. Nta mpamvu yo kwikiripabiliza, nta mpamvu yo kwisuzugura, nta mpamvu yo kwiyanga no kwiyangiriza. Ahubwo muze twemere icyo Imana ishaka gukorera mu buzima bwacu. Dusohora imibabaro yacu, uvuge ko wahisemo kubabarira, uvuge ko wahisemo kudakomeza kubimboye y'ibyakubabaje. Ibi birafungura umutima wawe. Sindabahenda ndabizi neza ko nta bwiza, nta butore, nta nyambaro, nta mafaranga yatumye abakristo mugera ku rwego rw'15 mugera muri muvukano. No mwumve ijambo ryawe, namutoba muri mwese cyangwa mutabyumva byose niko mbibona n'ikibyaroro bibima. Ahubwo nta n'ikindi kintu na kimwe, nuko ubuhamya bwa ijambo ry'Imana Bibiliya yari hafi ubuhamya bwanjye, kandi niyo mibabara abantu babaye nk'uyu munsi. So niyo mpamvu navuze ati inzira z'Imana zirenga 1000. Nanjye yancishije muri inzira, kwari byo nigisha abagabo n'abagore mfise experience, nari byo nigisha abakobwa amahitamo yabo mfise experience. Ntabwo bishingiye
kubundi butore no, ahubwo kubera ya nairi muri je bwa buzima nabaye na kwa gushaka kubwiyambura na wamwete gusoma ijambo ry'Imana na wamwete kutongera kutiyanduza wamwete okugendera mu butungane bw'Imana. Icy'Imana ivuga oya nkagira oya, icy'Imana ivuga ego nkagira ego, icy'Imana yanka canga, icy'Imana ikunda ngikunda kandi nkagira mu mwete. Nibwo budangarwa bw'Imana muri jewe ku buryo muza kwisanga bihuye n'ubuzima muri ko murarondera byiza uyu munsi. Iyo rero ni intambwe idasanzwe kandi natwe Imana niyo ikiduhagarikira. Niyo mpamvu ivuga avuga ati none uwo mugabo ntabwo Imana azomwica. Nibikunda agati gateretse n'Imana bigahenurwa n'umuyaga. Ntimuzotinye kuvuga ukuri gushingiye kuri Bibiliya, ukuri kurakiza, ukuri kuromora ibikomere, ukuri kuratabara. Ni naho n'umukwe wawe cyangwa umukarusana wawe, ni naho n'abandi bose bazogira icyo batinya, byumvikana ko uri kurahamagara ubwami bw'Imana. Reka rero gusengera mu cyubahiro, oya sengera mu bubasha bwa rudasumbwa. Rekura rero ibyakubabaje ubisese bijahabona. 5 kwiyitaho, ariko ugira ubwenge mu kubisesa. 5 kwiyitaho. Kwiyitaho ni kugirana. Uwe ni kwiyitaho si makiyaje ndende, si amahereni, si kugira iki, si kwambara ibyo nabyo rasanze biduhenda. Oya gira akanya ko kuruhuka. Ntukavuge ngo navuze ngo saa 6 ni umva umubiri wanse ko uri kuturingiga uri kugira ryama. Usigura uvuga uti nabi ikindi kintu byongeye kuruhuka, ko sino ushobora kugwa imbere y'abantu. Gira akanya ko kuruhuka bihagije. Niba uruhuka hagati y'amasaha 7 na 8 ku munsi, ufungure neza. Gufungura neza si kurya inyama, si kurya amagi, ahubwo nuko wa mwanya bya bintu muhinjoga mukagira simaka ngo wamwe amata imisi yose. Amara ya mata yavunjemo ibyamwa ubundi munsi. Simaka ngo wamwe inzoga cyangwa iryayi no gukora nk'isukari. Ari ubundi munsi umwanya wicaye uzovunja amazi kandi wari mu gatondo kandi bikagufasha. Simaka ngo wamuryamye ku gitanda hejuru. Hari ubundi munsi uzomanura imatera ukaryama hasi kuko agorora umugongo. Simaka ngo mwame muri ko murabira mwongera mwabirana. Hari ubundi munsi bizosaba ko muganira bihagije, amarangamutima yanyu akongera akagirane agahaguruka. Ubundi ibintu byose usanga bishingiye ku kintu kimwe kandi si byiza. Simaka ngo wame wiyugaraniye ahantu. Haguruka uce ku kayaga, haguruka ugende ugire sport, haguruka ugire marche. Sibyo uhaguruke wumve ko ubuzima bwawe wongeye kugira itoto n'itota, amaha yawe yongeye kwakira umuyaga ukomotse mu biti, udakomotse mu bantu kuko iyo wamahandi uhorana imwe zivuye mu bandi. Witeho ubuzima bwawe kandi kwitaho ubuzima bwawe biragufasha gukira. Si ngombwa ngo wame mu kigo cy'abandi, haguruka uri wenyene, uri umukobwa uri wenyene, ugende wicara ahantu, ugende utekereza ahantu, uhagarara ahantu. Si ngombwa ngo wamuhagarariye wemanye n'abaho gucana n'abandi bakobwa. Gira umwanya wo kwitaho ubuzima bwawe. Bibiliya ngo ntutinye kuko utazoteterwa, niwicwe n'isoni kuko utazomaramara, nkakuzo kwibagira ibiteterwe byo mu buto bwawe, ntuzobucibuka icyo yibatewe no gupfakara. Hariho n'uburyo bwiza, ntabwo imisi yose ari ngombwa ngo wamuteramira kuri televiziyo ibikano byanyu bizoteterwa. Hari igihe bizoba ngombwa ko ushira umugongo hasi, ya ntebe wahora wicara ko ukayicarika ko ibitsintsiri byawe cyangwa ibirenge byawe, kugira ngo amaraso yawe, mwana w'ukenshi tuba duhagaze tuba twicaye, amaraso aherera mu birenge byacu kugira ngo yongere agaruke agere no mu bwonko. Ugasanga wamwanya wo gucatinga, si ngombwa ngo wamuri kuracatinga. Hari bizoba ngombwa kuruhurira ubwonko bwawe kuko nabwo buraruha. Nibyo nkunda kubwira aba bana bacu. Ndababwira yuko ubu buzima tubayemo ari ukubuchallenge. Ubu buzima tubayemo ari igihe biba ngombwa, ari igihe bisaba ko ari igihe bisaba ko tubuhindurira
tuguhindurire. Si ngombwa ngo urye imisi yose gatatu ku munsi, ari igihe bizosaba ko wisonzesha nawe utaba uri kurasenga kugira ngo umubiri wawe wongere gusubirana. Nuko rero icya gatandatu, guhindura ibyo wiyumvira, ibyo utekereza buri gihe. Ari abakobwa mwamaze kuba paralise, murahakura n'indwara zitandukanye kuko wiyumvira ko ari ngombwa ngo ku myaka igihe n'ubutunzi budasanzwe Imana yatugeneye. Hari abakenyezi mwama mwiyumvira ko uko mubishatse, uko mubirondeye ariko bigenda, ko umugabo mwiyumvira sikategeza kugenda. Hari n'igihe n'ishi aho bigenda nabo nyene bashobora kumuhindura, ahubwo no gusaba Imana akaba ariyo yaba yitaho ubuzima bwawe. Ukirinda kwama uriko wigarurira ibintu byiza gusa. Wamubona kutazigera umfubyi, zamana ababyeyi musibye abayizotura uburozo hamuka. Wamubona ko ari ngombwa, ni ukuvuga kwiga kubona ko ibyo wiyumvira ari igihe bitoshoboka. Birazigufasha kuba sobre, kutagira umunaniro. Cyo gituma ari abantu bagira ibibazo bigatera byanga ahubwo ugasanga umuntu yabuze umuntu nawe aciye hakura ubumuga, arapfa akaciye hakura ubumuga. Ibyo si byiza, sibyo. Ni guhindura ibyo utekereza buri gihe, ukirinda kwama wigarukiriza ko ibyahise nibishobora kuba ko nzoba mpfuye, nzoba menje, nzoba ngowe. Ugashira umutima ku byiza biri imbere, ndetse n'uhereye ku byo ubona uyu munsi no ku byiringiro by'ejo heza hazoza. Kuko Imana yaravuze ngo yamara n'indwara zacu yari yikoreye, ububabare bwacu nibwo bwari bumuremereye, ngo natwe twamubona nk'uwaguwe ko n'igihano, uwahanywe n'Imana kandi aruhijwe. Bisigura ko ari Kristo atwikorerera amakuba, atwikorera iminaniro, atwikorera imibabaro. Ariko Matayo 11:28 yavuze ngo mwebwe mwese murushe kandi muremerewe, nimusi wanje ndabaruhuri. Bisigura ko izere ko imibabaro ufise uyu munsi nurabikoreje Kristo ejo siyo uzoba ufise. Kandi igisuzuguro ari igihe uvuga uti wabyaye umwana w'ifura, geje mbwira umwana w'ifura amaze guhera, nigeze gufatwa n'umwuka mugabo amaze kwa kanya gatoye cyane. Ndavuga ngo nari nk'ubongo ko niko nishima ngo mfise inda, kandi ubundi we nazopfa ninda mubyara nawe agacapfa, bizogenda gute? Mugabo nza nuva umutima umbwiye ngo mvira iruhande wa Shetani. Cyo gituma kiriho mvira iruhande wa Shetani, kandi Imana irushize kumuzigama, imurinde imibabaro n'ibisuzuguro n'ibicaniro by'igisoko ravukamo, cyari cyanyina n'icyase isomo ikuramira mu buntu bw'Imana. Nazokorera Imana yabanje guhangayika, azoyikorere guhera mu buto bwiwe. Amen. Nukuvuga ukavuga none ubundi yo utanguye kunguka, barigeze gukura mu kazi, ubundi bizogenda gute? Wawe rugwari nandara ugakira n'ubundi bizogenda gute? Ibyo bintu nibibico n'igikoresho cya Shetani. Hari indwara Kristo, ari minaniro Kristo atwikorerera, mugabo natwe ntidutera intambwe tubimuragisha. Inzira y'indwi yo gukiramo umubabaro wawe ni kugira icyizere, ni kugira icyizere ubuzima bwawe bushasha cyangwa intego shasha ugiye kwinjiramo. Numara kubona ko imibabaro Kristo azoyikwikorerera, gerageza ugire ushireho intego itakuvunye. Nukabwira Imana urumva ngo nzo umushara wose ubizi neza ko atahandi uzokura. Twarabikoze nanjye umunsi nabyo nokora, mugabo ndi muri Omani narabikora ko byarakunda conservinga amafaranga kwi. Ngumuzi nabyo nokora ngo umushara wose ukwezi kwa mbere nzokura. Nuka kubikora ngiri mu bihugu byo hanze. Ukunda yici nyene ngakira twikora nyene bisanzwe ngegeranye. Nukuvuga kanatsinda ko manda isubije mu mwaka mupyo y'amahanga. Nukuvuga rero tukagira umuhigo kuvunye, genda bukebuke, kuko umuhigo Imana irawuhagarara ko gose. Nugomba kwishimwa bukwi na bukwi usenga isengesho riri mu muhigo. Mugabo rero iryo sengesho riri mu muhigo nurigira ukarigira ndavuze ukarigira, ari nk'ibishobisho uzokubitika kuko yasogoswe kubera ububisha bwacu,
ashyokogwa kubera ibyaha byacu. Igihano kituzanira amahoro cyaguye kuri we, ingoma ziwe nizo zadukijije. So wewe wamaze kugira imihigo ikuvunye ntwishikanira Imana, tubandanye gucuza muri cya kindi cy'indwi cya gatandatu tuvuyemo, ngo bandanye uzawikiripabiliza wiyangiriza no ngwino utangurana ibishashe n'Imana ko ibyo Kristo yarabikwikorereye. Uvuga shiraho intego ntoyi, wiga ikintu gishasha kitakuvuna, uvuga uti ndabona jewe saa sita keshi umuhingamo mbanganura, so nzokumviriza mu gihe mukama saa sita na hatarishashe rizobe ryaje uzoce wumviriza iryaheruka nta kibazo uzokwishyura. Cyangwa uti saa cyenda mugani winaniza ngo mishe saa cyenda nzona bwose ubizi neza kazokora uko bimeze ni bibi. Gira ikintu kidazohinduka, nigihinduka ubibwira Imana. Turabona rero mwana yagwaye narayinagenda nagize mbabara rwose, wibuke kubwira Imana ko hari isaha yari kwiteze. Nibyo byiza gusomba ibindi byose, kuko Imana ihora ku rugamba rw'ubuzima bwacu, biragufasha kandi bigafasha n'abandi musangiye ubuzima, kandi bigafasha wewe mu byo ukora ugahorana ibinezerezo, ugahorana umunezero cyangwa ikinezero, kandi bigatuma umubabaro wawe ugabanuka. Ushireho intego zitakuvuna, wemera Imana, yemere kimwe muri 10 ubizi neza ko uzobishitsa. Utarabigira, utarabyemera, utarabibona, ubura byicecekeye. Uyibwira uti nzokuzanira agashikano kanganuko, nshokora iki, nzopfukamuko, mugabo urabikintu kitakuvunye, kugira ngo bwa bubasha bwa mutima mwiranda Imana ni kwishimira izo izikuduzigarade. Burya nico kintu Kristo yavuze ngo niba gutumira mu rubanza ngo ntuzogende imbere ngo wicare oya, ngo ahubwo uzokwicara ushikiye narine, kugira ngo nibakugomwa bahise bakuduze igarade bakuzane imbere. Inzira ya 8 ni kwihanganira igihe. Igihe nikigira ibitangaza nshuti zanje oya, kandi igihe nigituma ibitangaza bisa muri ako kanyenyene oya. Ngo ndaje kubwira ati Imana igiye kukwishira amadeni, ugasanga uno musi niho baje kukomenera kwinzu. Jewe Imana iza kundira amadeni, nagize agashinyaguro gatangaje kose, gakomotse no kubona arinzi ko bokankorera, kuko naho umugabo yakumara amaza arazi ko abana nyina nasubiritwa niyo kumara amaza imbere y'abana. Mugabo je gabaye byose n'abana batameruka baraje baraza arabarungika kugira ngo babare bakomereke, abone ingene nje kwipingu ingene iminsi menagurwa, ariko bashimirwa Imana ko nzongera kubasubizayo itamenaguritse. Mugabo nishengeshe nanje nagize musi y'igitanda ninyegeje, narimenanye amafaranga katesamiye niyo yatumye inzime nagurwa. Mugabo ibintu byamenago nta kindi cyanagirizwa muri uwo mwanya, ibyamenago birengeje amamiliyoni. Abantu kaga n'abapolisi bararinda gufata umuryango metalike usakazi pe, iyo mutayeho n'umwuka w'Imana gufata umuryango metalike none abo magistra bo reka ntibabahende nzoze murabana mu itegeko ribarengera, kuko narabonye ko muri abapolisi harimo umwe ashobora kuba yaragize ikibazo kubera ikintu yakoze, yakiriye ibuye. Numvise amakuru yiwarike umwana wanje mutayiri bari kuri kamera Chrétien Daher aciye yigana uko yabikora. Cyo gihe warusi imyaka ingahe da? 5. Warusi imyaka 5, uyu musi ufite ingahe? 12. Bisigura ko aciye mu myaka 7. Yakiriye ibuye rinini yaca, ikibuye kinini cyane, kuko hari umubanyi wo hepfo yaruka kwimuka kubaka, ego no kwimuka yari yimutse, hari amabuye no hepfo hari amabuye n'amabeni ya depoza amabuye aza kubakira no muri akarere. Aremera teni inkwashira hasi, aremera zanibuye akubita ku muryango metalike. Kubwa amategeko nibyo koko umuntu aticanye atashisha amaraso atateye kudeta ngo ateze akavuye igihugu amafaranga pesa. Mana ndagushimiye kuri umwami w'izahabu n'ifeza. Nibyo narunyanegenge muga kabisa kuri icyo kintu, iryo deni ryatumye merwa muko nabareye nakosana rivize gari deni gikomera namaso n'ubu mwene ryo twahuriye no kumaziko ko ni inshuti yamamagara ngo mama namubereye marene. Tware kumaziko ndavuga nti ndamwipfuza rwose ko namusogera imikashi, abantu benshi nabaje kumara imikashi, aranyemera ko azoyima. Turanumvikana amafaranga ndamusigariye ko yarabyanze, ndamwipfuza kugira ngo twire konsiliye, kandi n'umuntu akomeye
n'umunafisa amafaranga menshi kuko amri isuko bavuga ngo afisa amafaranga menshi ndavuga ndipfuza twire conseiller naye kuko yari amafaranga yo kumena n'amaso maguruka igitego ngiye kwatora mu Kayanza anyemereye amafaranga uko ari umukozi wa banki ndagenda ndayatora amisha ko ari we yamaye amsezeranisha n'umugenzi we bakorana je muganda mu inyungu kabiri byari 500 ndamu inyungu kabiri namuri 150 ku kwezi ye inyungu munyuma ndamubwira ati umva mubwira kumwe n'abandi bose bihagarare kuko n'utuntu nakora na deremeza byanso urugo umugabo yantaye ndi muri credit y'imyaka 10 jero ndakwemera ko amafaranga nzonda mu kinyungu zihagarara hamaye ndose nze ndayaguhangabanye de sinabeka ko abitsi nziko kandi sinagiwe yagaragaza ko Imana ari isumba hose sinamenya ko abitsi nziko kandi niyigeza no ankomvoka nico cyambabaje niyigeza ama convocation ngo tuburane na nkavuga none mu magistrat yakiriye urubanza agatanga imanda damene yayitanze yisunzike ideni ry'abantu babiri ideni ry'amafaranga wabwirizwa kubanza kumviriza abantu mwonera gatsika ikintu kuko kirababaje cyane kandi kiri mu bitsikamiye igihugu nico kintu cyanezere mutima wanje ndavuga ni Imana ko nawashyize iradije igihutunga warakoze cyane kandi iki kintu nibaza ko ari gikomera ari gisebe cimbitse gusa bimwe turabyiyomora kuko kenshi sanga nagitanze kwa karorero fisi ibindi bintu by'ababaje fisi abanuriye abacumise fisi ingumazi kuyumubiri wose nari Kristo nari umucungutsi mwiki kintu gikunda kungaruka kiyo nigishije ngasanga ikintu gisa niki sanga nagarutse ukivuga kubera icyababaje kabiri umuntu witango mama abari umuntu nisekeye yiwe isanduku yowe imugurira wapfunguza pfunzwe wamwisura mwigura mwiga kucyukuri naciye kuntorako yari yaragerageje guca umuryango wanje wangu ntituzomurihira n'umugore yubatse bimwe data arabimubwiye shano mu magisera bwiyengo ndaso yavuze ko atakoze yamaze kukuyakana sinzi ko amuje nuko atamubeshe ari hafi yanje ndaye mwaje kuri kamera ngira bimbwiye mugabo makuru ambwira ko bari kuko yarazinaye nabo tuvukana kandi hari umwe bafishe amafaranga nukuvuga hari igihe Imana izitira abo gufasha kuko izi kuzofasha abandi niyo mpamvu igikorwa cyambere mu buzima bwanje nafunguze umuntu afungiwe ideni kandi azi n'ibikorwa by'urukundo tuzokorera igiterane tuzobura abantu tuzofunguza abafungiwe amadeni ashoboka ugasanga umugore yataye urugo kubera ideni 100,000 umuriyoni amajana 2 abandi bikomere bariko baragira ninjegera niba abantu apumereke yagenda gatora ishikere akagenda bakamufasha kwica bene wa 70 bakabicira kwibuye rimwe abandi babamayi babo bavuka kwa byeyi bafunzwe atori buyarikorera ataka umuryango wa metalike urabomo kuragenda babona kuntora ubundi kugwanje rwane bari gufata bakazunguruka inzu bakandarira none ntawereye nomaze y'imishingano bitaruko bakasiga babiri kuko nico batangaza ni naho ngira bari ko babanamanye ubundi nako gashana ko naraye ushika mu polisi mwe mbonye bagiye kunura telefone kwanza kutwaka telefone avuga ngo wa mugore ngo namara umupfumu fishi umwomeko ngo namara Imana nayo ndambwira nayo ni Imana uyomeko anu yabimbwira imbere y'amagareri umanuka uva kuri Monima rwa gasore naho nzibagira sindamuzi mugano uyu musi isura yiwe duhuye no cyanda mumenye kandi arabangira ibyiza bagize nibeshi naribuka yibuka imbaraga ziwe ataye birwa ubusikorera kezine z'umuntu agomba naho nyene inyungu nari maze kumuhimba 150 ngo n'ububwa buri ngaha muri iki gihugu kesi bibazo bizokemurwa n'umukuru w'igihugu bikemurwa namwebwe zamuvuga ukuri muvugana ukuri bikemurwa n'abakuru b'umutungo bikemurwa n'abacamanza bikemurwa n'abamajistra none nk'uyo mu majistra gusa ikintu namushimiye ni kimwe cyatumye ndamusabira umugisha n'igihe nawe mu mahanga narabwiye Imana ni ikintu kimwe yankoreye naje naramuhamagaye naramutumye ko ndi mugasha ndabwira ati umukundire umwumvirize gose
umupolisi yarahari mu gashari karakira abantu bari boma mana simwibuka isura ni wanditse muri logis ariko ndagutakambiye gose uzobuha umugisha n'urubyaro rumukomokako ambwira ati madame none ko wafashwe nk'umuntu umenga yisha abantu uje wambaye ubuturuke nye mupira muramukaza we n'umubikira araje ngo nibagufunga imyaka 3 donga muramukaza anje amurikije umutima w'ubugome azazanye ubundi mu magistra yo mwaba magistra mukorera ku bantu babagaburira mu kiganza nagiye gusobanukirwa ko umuntu akugaburiye mu kiganza ubaye mu jawiwe inko yigaburiye mu kiganza nagiye kubyibuka ndibutse ingene twagaburiye nkakera kugira inka uyigiye kuyiragira igende gukurikira mu kuyigaburira wayigaburira mu kiganza jewe inka zamaze atwaye ukiga igikonjo canje mu kanwa kaza kusani zamekenya kukucufata rurimi rwayo nibikigwekenya aho nari mbizi imyaka 8 nakana n'umungo wacu ingana yigabura mu kiganzo ku ngayibira ngomba kwirinda ngomba kwikamwa ngayigirira uko ngayihumwerenda renduko mukamisha ngayihuku ngagenda ngabyahurura kwirembo kumuhora ozica ngacanda yihuko hari yitwa mutoni cyangwa birimba niyo akunda gucikweka ikiganza cyane mwana nende bizimucu ufata ururimi burya niyo ugomba kuyikura umuyoka cyangwa usondo mu mazuru ufata ururimi rwawe ugafatana n'amenyo yo hepfo ucukora mu mazuru gushaka kure icyo ushaka cyose ibyo ntibigusaba umuntu ayigufatira iyo idatekere dushira mu bigogero uwo musirikare uwo mupolisi manizo mumugisha avuga ati none ndavuga nereka n'uwa mundungikiye madadamere nawe ati nibigeze uburana ntoya ati n'uwamwumvutse naho nzi niyo madadamere nayo banyeretse ikindi je ntiyankomvotse kubera iki nta muntu je waruka mumvuka simeruka kuburana n'umuntu mera n'ideni ubanza gwe ku magistra wo muri seti ndiko ndamuriya twavuye ku misi yose ku gatanu ntwara 50 ntwara fese mayimoto ni kandi jewe nta mafaranga ndamara ndi muri voie normale kandi uwo turakora nasi yari kubikora ambwira ati ndamugutumira ko wagusore madadame ntuzobufashije amonomirako yarakoze umupolisi kwitabara ndamubwira ni ndafisha amafaranga 200 uwo muntu ndamwiganira uko bimeze ndagusabye umbwirire neza uyanyakirire jewe sindari mugasha ibintu byinshi byononekana umbabarire rwose nimba wubaha Imana urumva najana egwira mugasho nusigarugira cyacyubero cike umbabarire rwose nimba wubaha Imana ndafisha amafaranga 200 nimba atari ibindi bire gufishe kuri cyewe uwo muntu ndafishe borodero z'ibindi bihumbi 150 imwe 150 ibindi bihumbi 100 imwe nakwije inyungu indi sina nakwije ndashizeko n'amafaranga nakomena n'ikije ni kandi uwo n'umuhungu nabereye marene mu mwari w'abashikoti ni kandi ndamuzi umbabarire rwose nimba Imana yagutoreye kumvikanisha abantu sindari mukashizo ukotse ibintu byinshi byasanze ibyo nje gusanzaza bija kwibwa bitandukanye n'amafaranga abana bakomeretse nasize barira sinzi kibatora sinzi kigiriki isesiyari ni kandi sinzi nuko atari we yashoye ni kuko no werutse barambwiye ko bari kumwe ku ngoma bara ni kandi byaranana ngaje ko nawe bazinanye kuko ngongera amaze kugira defo yuko ashobora kuguca ko kugira umwana mitsi yarabikora cyakoze ni kiki arambira ngo urafishe ngo yazana cyanda telefone hari umuntu Imana nawe mu mugisha fundi n'amafaranga narivise eka pena no mukene na mutindi ayari yasigiye amafaranga yemeye kungurana nzo tukayimushira mu 200 ayasigira kuri kioske ya Matayiro wa station kwa Filipo hatandariza musaza wanje aya mukuzine niwe yamukorera cyanda telefone petite sœur namugane ni muyazana cyazana berse na petite sœur bacha barayazana akira yakira magisi akira myane bandekuye baranye telefone yanje bandekuye umukorege twari kumwe yabonye bibaye yarazana impapuro ngo musore nabo bari bamufungiye epfo ariko gamana nawe naramubwiwe rutseraje kunda mutanda imwibutsa twengarawe yari yazana impapuro zo gukosora asanga bakinje niyugaranye nibavuga ati none ibi bintu nibi ko umuntu rimba ataronwicanye kumbe hari umudori yamwumvisha abwira umupolisi ngo ujya muri byari karavuga bamukubita urushi bamufunganye nanje ndagenda saba nyamara umuntu yafunzwe kubera yazana impapuro bavuga ngo kubera niwe yagiye conserve ikibazo uwo munsi bakora ikibazo canje niwe yagiye guserve ko ni duserve ibibazo byacu yaranzana impapuro kugira ati koso
bace baramufunga ndagenda mufunguza cyangwa na telefone bambwira nukuvuga ibi bintu nitutamenya gusesa imibabaro twagize kandi ngo tumenye ko ukuri ariko kugenga ngibi ukuri mwofuma mukuzira kwa gasara yaravuze yatsitse aho ngo ukuri kwacu ngo ibikorwa byacu nibyo bizotuma iragi ryacu bitava nayo ubundi tuzoma ryaka amajana 996 amajana 996 ko ariyo Metusela ni wo muntu wa mbere yarambye avugwa muri Bibiliya niyo yamaze ni 920 gusa nimuvugire Imana musese imibabaro yanyu ibitubabaza ngo twese twari nk'intama ziyerera umwe wese yajyana inzira yiwe ariko Mukama yamusutse ku icyaha cya twese yaracumukujwe yararuhijwe ntiyakura ku munwa nka kujya ku mwagazi imbere y'abawukura ubugoyi ntiyakuye ku munwa baramuhahaje baramujaniranya mu rubanza ngo muba barukanywe nawe niwe yagize umwitwarariko wo kuba ku isi y'abazima w'uko hanywe kubera ubisha bw'igihugu ciwe kwihanganira igihe ariko icyo waremewe kigasohoza kwa gasore yapfanye umuto Kristo yapfanye imyaka 33 ari Getsemani byagaragaje ko akenyutse yaravuze ngo dawe nimba biri bukunde iki gikombe kinyigishe kure aragaruka aravuga ngo ariko nibe nkuko shaka bibe nkuko bishaka igihe nikiguhangayikishe ngo meni banga kwihanganira igihe kandi igihe nikigirira ibitangaza muri uwo mwanya naiko ndabwira ko Imana uyu munsi cyangwa gusabwira ngo Imana irakuriye amadeni kumva kwitayarisha iyo niyo yabaye inzira rukokoma yuko mva muri uyu mwuka w'amadeni nguko kwigisuzugura mva mu kujebajeba nkaba mu muhamagaro wanje kandi umuhamagaro w'umuntu nibwo butunzi bwiwe nibwo butunzi bw'igihugu umuhamagaro wa Elisa bwari ubutunzi kuri Isirayeli ku buryo umwami yaravuze ngo niwe wari amagare niwe wari farasi niwe wari ingamiya niwe wari intsinzi niwe wari umuheto w'Isirayeli none urapfuye Elisa hambwira ngo tera inshuro zotera nizo zotsinda agira ikosa tera inshuro 3 gusa bisigura ngo bazohora mu mbabazi z'Imana mugabo yatera inshuro 7 byasigura ko bazokwamana ubudahangarwa ni nacyo n'uyu munsi kituriko ariko muhumure Kristo Yesu yarabyujuje emotion nabishobisho byabigikoroza amaso z'amaso yanjye mugihe ndibutse ko uyu munsi arabona ari muri uwo mubabaro ariko arabunda uwo basangiye amadeni ari mu kabari ariko arya inyama uwo babyaranye abana ariko asonorera indaya ari gusongoza indara z'indaya ari gukwega ingoyi z'indaya ari gukwega imishatsi y'indaya ubundi nawe atubitse umuganda wavuye kumwe n'urubyaro ngira gahinda mu gihugu cy'amategeko ngira gahinda mu gihugu kirimo amadini yuzuye aho uca hose wumva ngo ni dini aho uca hose wumva ngo ni ingoma byaranze ko musenga ngo musabe ubutungane bw'Imana bukanze ubu ngubu turi mu mwaka wo guhabwa ibitangaza biri hejuru y'ibindi byose twaravuye mu mwaka wo kwambuka umwaka wo kujabuka ubu ni umwaka ushingiye ko Paulo yabwira abakristo bakoranye mu kigabane cya mbere 2:5
bw'amaso yanyu atigeze abona, by'amatwi yanyu atigeze yumva, n'ibyo basokuru batigeze babona nabo bari barabyumvise, bari barabihawe mu isi y'umwuka. Niko kwandiko kwa Ibrahim 11 avuga ngo bapfuye bakibyizigiye, nibyo mugiye kubona ubwoko bw'Imana. Ariko suzuma umutima wawe, wihanganire igihe kuko warenganije cyangwa wababaye, ariko kandi usese umubabaro wawe, ugirire icyizere Imana, ariko kandi wumve ko Imana ihari kugira ngo igutabara. Urupfu rwa Kristo niko rwatwaye mu rubavu rw'iwe imibabaro yacu. Zamura amarangamutima yawe. Isi yaravuze mu kigabane cya 54 umurongo w'8 ngo narengewe n'ishavu, ndaheza ndaguhisha amaso yaje akanya gatoya. Ndayisome neza uryakire. Nararengewe n'ishavu, ndaheza ndaguhisha amaso yaje akanya gatoya, ariko kubera ubuntu bwaje bw'amahoro nzokugirira imbabazi, nirivuzwe n'umukama wawe nyenishiro n'isi, umukisa wacu. Ngo nayo imisozi yohava, imitumba igatemba, ubuntu bwaje bwo nibuzokuvirira, kandi n'isezerano ryaje ry'amahoro nirizokuvirira, nirizova iwawe, nirivuzwe n'umukama agufitiye impuhwe. Ngo bishe kukubera ngo mu gihe cy'amazi ya Nowa, aho narahira ko amazi yo mu gihe cya Nowa atagisubira kuzura isi, umukama arahiriye kutazongera kugira umubabaro ukundi, agahinda ukundi, ariko nawe wigira inama. We waruhijwe, we wazungagijwe n'igihuhusi, ukabura n'uwuguhoza, umukama araje ngo akomeze amabuye yawe n'ishima, umushinge wawe wubakishe amabuye y'amasafiri. Kirotse umutima wawe. Bibiliya iravuze ngo ikigwanisho cyose cyakorewe kukugwanya nikizorama mu izina rya Yesu Kristo. Turahiriwe, amina. Ngo kandi akarimi kose kazokwihanga mu rubanza uzogatsinda, amina. Iyo niyo ntoranwa y'abasabyi b'umukama, ngo ubutungane bwacu buje buva ku Uwiteka Imana isumba byose. Turahiriwe niriyazwe n'umukama. Amadirisha yacu, iyerekwa ryacu, umukama araje kuryubakisha amabuye y'agaciro atukura, maze inzugi zo gukingira ubutunzi, ibyiza n'ibyishimo byacu bikorwe mu mabuye y'agaciro, kandi uruzitiro ruzitira umwasi kutugerako rwubakwe n'amabuye asayangana, amina. We wari twaratakaje ibyishimo, we wari waratakaje umunezero, abana bawe bose bazoba bigishwa b'umukama, kandi abana bawe bazogira amahoro menshi. Tuje gushinga imizi mu rukundo rw'Imana, tuje gushinga imizi mu butungane bw'Uwiteka, tuje gukugwa ko agakinizo kose, tuje gukira indwara z'ubwoko bwose, tuje kukugwa k'ubwoba, ntituzongera gutinya ukundi. Turakijijwe ubwoba, turakijijwe amahane, duhawe amahoro, kuko ubwoba butakisubira kutwegera, twarahezagiwe. Namba wumva umubabaro urenze, kirutse umutima wawe, nguko uko ushobora kwihanganira ibikubabaza, nguko uko ushobora gusengera ibigutunuje uri wenyine. Turaje gusengera muri Zaburi 147, turashingira ku murongo wa 3.
haravuga ngo Imana niyigisha abo umutima wavunitse igakanda ububabare bwabo. Uwo mubabaro wawe urenze nguko uko wabasha kwitandukanya nawo. Ngwino dusabe ubufasha ku Mana, kandi si intege nkeyi ahubwo n'ubushobozi. Ngira isengesho rigenewe wowe ufise umutima uremerewe, umutima ukomeretse, kandi wumve ko utari wenyine. Ngwino usubiramwo aya majambo biranga. Mana yaje, wowe ukunda abantu bose, ndaje imbere yawe n'umutima uremerewe kubera impamvu zitandukanye zidondagure. Niwakire ibiriko birangira mu mutima wanje, ibi binanije amarangamutima yanje, ibi binanije ubwonko bwanje. Aya majambo antera kwangwa no kwangirika ubingureko. Ndaruhutse kuko ngeze imbere yawe, kandi intege nke zanje zihindure, ushiremo ubukomezi bwo gusenga n'umutima umwe. Kuraho Mukama umutwaro wose uruhisha ubuzima bwaje, umpa amahoro yuzuye akomoka iwawe, ntandukanye n'amahoro atangwa n'isi. Nufashe umutima wanje ukire buhoro buhoro, maze ahari agahinda uhashira agahimbare, ahari ubukene uhashira ubutunzi, ahari inabi uhashira ineza, ahari ubugwayi uhashira ubukire, ahari urupfu uhashira ubuzima, ahari ubugumba uhashira ubuvyeyi, ahari amadeni Mukama uhasane abahisha umugisha. Uburyo ubikoramwo urabizi. Amaraso ya Kristo nandwikire, anyeze rwose, ambohore rwose, mbohojejewe n'umuryango wanje, kandi anetsurure, ankure ku cava ashire ku cata, anetsura ankure mu byaha, ankure mu byaha agashire mu munezero. Ububasha bwa mutima mweranda n'ingabano zitandukanye bikorere muri jewe umwana w'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo, mawe umugisha n'umugwiza kuri uyu mugoroba. Amen. Imana kwishimire, igukorera ibirenze ibyo uyisabye, kandi yesagira ibiganza byawe bikamugisha n'umugwiza. Yesagira uruhanga rwawe rugira igikundiro, yesagira umutsi wawe ugira icubahiro, yesagira ubuzima bwawe bugira ubudahangarwa, yesagira ibirenge byawe bihabwa inkuru nziza, yesagira ingingo zawe, yesagira gusabira, yesagire abo bose bagusabira n'abatagusabira neza, ibahezagize guhinduka mu izina rya Yesu Kristo.